Mấy cái quay na tao Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bị tuần rồi nét lao mấy tuần riu tari. Asai September tari runa khat kum sing nay nitri na pangu. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Senapati September tari group. United Naga Council ta Free Movement Regime kani border fencing lam khopari rakhang Government of India khori formal invitation September tarik ru nung tikwang kanthe Manipur Chief Secretary Dr. Punit Kumar Jewelry signed to my government invitation khota Central Government ri UNC kani by my stakeholders nun ri nuni mak mai indaw bo milam tai Thai lobam thi tuna sakani Central Government ri UNC kani by my stakeholders kwaita fencing rang mak khau pari ra rai khang subam the UNC letuna tripartite meeting tai kagan gai mai khani kabam cha mi khau tat gai tat ni the kumna UNC dong agitation high public gai me khang ka khan launa in thak lo khang government invitation khote sangwai kani government khori invitation in phangkan mitang UNC leaders nunroi emergency presidential council meeting September 3 runakat UNC office khau khwang rutna kanai makhai kai megan khau tat kai khang kau kan the kumna meeting khau tai tribe President Square ka sau ni tuna lumnu macham riti thai kani mi da khau lumnu macham thlai na UNC re government le dialogue that kai mak mai ma khori trade embargo hai in thak bam nu we tuna ti thai kani free movement regime kani border fencing lam khau UNC naga organization kani government of India ka khau August rik china churuk Delhi khau tok that kai kan metai jaw kau kan mak mai tang UNC re naga areas khau trade embargo tai tat kai kan chongi Trade embargo te September tarik te chat kum singne ni china pung nung jip chung ri ka hau kan tuange Infal September 3 ru Kukijo Women's Forum Delhi kani Kukijo Council re Prime Minister Narendra Modi re Churachandpur gong megan kau Kukijo kau separate administration kau pelau khang appeal sukanthe Kukijo Women's Forum Delhi re August 3 ru Wednesday kau press note tipaten me kau Prime Minister Narendra Modi re September 3 ru nakathum nong peace crown Churachandpur kau gong khang subang meta welcome suwe tuna hi kani Kukijo territory kau India tong Prime Minister re gwangni mai hai Indian history kau historic sumai pani the kadai sunabu chi na Manipur kau lat lunai gong kan meta zawsing kang gong ni mai hai tuna hi kane Manipur kau state responsor sumai kuki jo mai nunta sumut khang karam kan chongi tuna sa kane me tari kathum kum singni ni china kathum khatai ri kuki jo mai nun sangam dan mak mai ram renra ariu gong kan chongi Mi the former Manipur Chief Minister N. Biren Singh Khani Rajya Sabha MP Sana Jawba kanai tong leadership bang kau kuki jo mainunta Rairiu Gongkan Tongi tun sakane kanai resign me bang kotai maitai extremist group re kuki jo mainunta suloi sutiat mai kai sap mai intai mai sexual violence kani namna kanyu tong kai long khori alai ga na Gongkan Tongi tun sakane kuki jo mai mansai ching riksruk in buri kanyu kai samak ngalung ba mi mansai ka sing thaidan mak mezu aman kan the kumnai kuki jo mai community rui lungkung mai lulung khau lungwang Kanjongi tuna sakane Prime Minister Gwangni mi hairi kuki jo mainun kang inchup mai la san sulauna chusak mai ting sang na bampong the tu mai lumgai tuna press statement khotai hi kane historic sukan mekagan kang ka khat launa Prime Minister re separate administration high legislature ka za mai union territory suna kaup lau kang kuki jo women forum Delhi re sangwai kane inbu na intai mai extremist group arambai tango mai tai lipun khani bai mai Maitai separatist terrorist organization Goita Samut Kangni Kukijo Women Forum Delhi PM Modi Khau Sangwai Kane Kukijo community ritu Manipur state government khau lum mai ma ke kumna kha khata inzian na lung in sam dani mai hai gongda tanglak melat bam dithe tuna sakane kumai sang separate administration haina dithe mi tong region khau chu sang mai han gongda ni solution hai tuna sakane Kukijo council tong statement khau ni Kukijo community rating kum akhan bu hai renra mai khang na kwang kan the tuna sakani majority mai tai rikuki jo mansai phainai ringu ta suloi kan the phaithom riksur churches inbu mai raw kan the kai chingsnai ramut kan the mansai chingrik da relief game khaw lungbam the tuna hi kani tingkum khat inbu hai kuki jo mai ri manipur khore kalang tibam nu khang demand sukong kan jongi kuki jo mai khang separate administration hai legislative kaza mai union territory suna Indian constitution dong article phainai tamru na chikyu e bangkhaw tilau khang demand sukan jongi Infal September 3 ru Manipur tungnu mainun kariu maipom coordination committee or CorCom re Prime Minister Narendra Modi Manipur gongni meta boycott na September 3 ru nakathum nong total shutdown tat kai khangkau indaw patkan thi total shutdown te September 3 ru nakathum Jip chung khwang khat kai migan kauri ka hauna Prime Minister tat handat mak san tat kai ni tuna ti thai kani shutdown lung ka essential services emergency medical media khani rachap dong function goi ta tu think me khau ka zaw ni tong rap me tuna ti thai kani CorCom media coordinator M
shakan tong statement khotai government of India ri Manipur khaw ba mai communities koi ka khaw latlu tipat khang ka siap lawe khani Manipur khaw mainland Indian populations tigai ku khang karam ba mi tuna sakani CorCom ri Manipur khaw ba mai community koi da mi kup mai tan khori ram thai na bam khang sana Manipur ka chu sak na lung in sam khang khani in sam na dai thau khang karam kho tuna kriat kani CorCom thelai na Manipur tong political status hai October 3 ru na pung kum singha phai skill rigai na skill India khaw ka saw kan metang sovereign state suba mi khaw chief commissioners province khaw han kai na bami CorCom statement khotai Indian government rate local authorities da sinsuna kum singai na chuina kuthum khotai Manipur khaw communal conflict pat khang salau kan chonge CorCom khotai injang khaw nai mai intai mai nu mai phom KCP KYKL Prepack Pro RPF PLA UNLF ka saw ba me Infal September 3 ru Prime Minister Narendra Modi ri Manipur gong khang chamrang suba milung khau Manipur Governor Ajay Kumar Vala ri September 3 chikiu nung kuki jo MLAs pangu da Churachandpur Deputy Commissioner Office khau ariu kan thi Manipur Governor da ariu kan mai MLAs pang khau Ngarshanglar Sanat Valjagin Valte L Haukip LM Khote khani Polelol Haukip ka saw kani kumna meeting khotai BJP's Churachandpur District President Thanglam Haukip ni ka saw kani MLAs pangu tai Churachandpur khani Faisal District da represent sumai legislators nu ne Governor le meeting kan mai khautai Prime Minister Wangni Milam khau katai suna kaphian kani tuna lumnu me chamri ti thai kani MLAs kalang na ta meeting ba mai kho opposition repian mak mai indau kani selective meeting tat kai ba mi high democratic norms kani elected representatives nun tong khwan ta thau sumak mai thiak de tuna former chief minister and congress leader Okram Ibobi Singh repian mak mai indau kani Infal September 3 ru Prime Minister Narendra Modi ri Manipur gong khang chamrang suba milung khau September 3 group Wednesday khau join chakyu BJP MLAs tun roi closed door meeting BJP office khau tat kai kan the kwang khat daw tat kai kan nei meeting khau te former chief minister N Biren Singh khani assembly speaker Thokcham Satyabrata ni kasaw kanei meeting khau te kasaw kan mai MLA khat na risini chamla mi ta parira khang nu laukan mage tuna cham da ri ti thai kanei BJP Manipur re ex ka post laukan methilaina state president adhikari mayum Sarda Devi roi zaina parties MPs MLAs khani state Office bearer nun joint organizational meeting tat kai kan the tuna hi law kanei meeting ko the Northeast State Pravari Dr. Sambit Patra MP khani State Pravari Dr. Ajit Gopchadni ka zaw kanei tuna hi kanei PTI tongcham thelaina meeting ko ta inthuk my issue state co party strategy political development lam kho ka phian kanei khani Prime Minister Gwangni Milam khani ka phian kanei tuna ti thai kanei Tamenglong ting nai luan lau tai bu tarik ru na khat kum singnai na chui na pungu Lau chuan kalan ting rai na ye ting sin muak na ye zing bang ting rai na ye Lau tai bu tarik ru na kanai kum singnai na chui na pungu Lau chuan ting rai na ye kalan muak na ye ting sin zing bang ting rai na ye Mai ku kwai na king in sui na king lau mi khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tan rei ka ngan mak nga thon ku wei asai khang tu cham hai khau ring ngan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei